te wā mō ngā whānau Māori i pāngia e te whakapāha tamariki o te whakahaere ture. Ka pā ki tonu a tā Mark Solomon o te karauna. I would argue that the Crown has done a lot of unspeakable things to children. I tēnei wiki, I tukuna te kōmihana whiriwhiri, whanaketia. He pūrongo mo te whakararuraru I ngā taiohi I tiakina e te kāwanatanga I Aotearoa mai te tau ko 1995 ki te tau ko 1999. I interviewed 6 children that had spent most of their childhood under state care. On their release at the age of 17, of the 6, in the first year, 5 attempted suicide. Obviously, they're still carrying trauma that has never been dealt with while they've been under state care. E ai ki tēnei rangahau, nui ake I te toru te kaupaiheneti o ngā tamariki me ngā taiohi I tiakina I te kāwanatanga, I wainga I ngā tau ko 1950 ki te tau 2019 I pāha I te tūkino. E ki ana te kairangahau a tākuta Catherine Leonard, te kairangahau matua mo tētahi rangahau I te tiaki a te kāwanatanga a hāhā uri, hāhā tea, he uaua te mōhio nā te he o te raraunga. I think that's an underrepresentation. I think it will probably be more, I think particularly for Māori, they're overrepresented, so they're definitely going to be, a greater proportion of that number anyway. There's no systems or mechanism to actually keep kids safe by the state, so they didn't listen. They literally destroyed complaints from kids. I particularly want to acknowledge those of you who are here today. I tia ki te kāwanatanga I Leonard I te wā e toru marama noa iho ia. Nā, e ki ana ia, kei ngā tāngata morehu anake te huarahi ki te penapena I tēnei raru. A lot of the recommendations say survivors should be a part of the redress system, survivors should be part of the care system. And I absolutely agree with that. We're at another sort of critical juncture of our history where we've got this report, are we going to do things differently? Or is this something that in a couple of years we all forget about and carry on and keep doing what we've always done? I tēnei pūrongo, ko whakamātauria ngā tūtohi e ko 138, hei whakatika te tūkino, a tāria te wā, kia kitea ngā hua ka puta mai. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.